dalam tubuh dia darah tinggi, kencing manis, jantung, gout, batu karang, strok dan sebagainya akan muntah, akan hilang. Dan orang yang tak ada lagi penyakit, baca ayat ni tuan-tuan, Tuhan akan hantarkan antibiotik dalam tubuh dia. Antibiotik bukan daripada doktor, daripada Allah, pencipta doktor dan pencipta perawat. Akan dihantar antibiotik dalam tubuh kita. Tak tangan kat dada tuan-tuan, ikut saya baca ramai-ramai. Mudah-mudahan kita dapat satu antibiotik kepada mereka yang tak kenal lagi. Yang dah kenal, insya-Allah akan jadi penyembuh untuk kita dulu, kini dan selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tuan-tuan. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Saya baca slow-slow sekali lagi. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ikut makna dia. Dan sesungguhnya hambaku yang bernama Ayub telah berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, maka Engkaulah ya Allah yang maha mengasihaniku dan merahmatiku. Sekali lagi saya baca. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Pejam mata tuan-tuan, tarik nafas. Niat kita ada penyakit, minta sembuhkan, minta antibiotik dalam tubuh kita. Okey, lepas tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah Ruhul Quran masuk dalam dada kita. Ruhul Quran ada dalam darah-darah yang mengalir dalam tubuh kita. Penyakit pun makhluk Allah. Penyakit akan malu nak masuk dalam tubuh kita, tuan-tuan dan perempuan. Itu hebatnya kisah Nabi Ayub yang Tuhan jelaskan dalam Quran. Fakashafna ma bihi min dur. Akhirnya Nabi Ayub sembuh daripada segala penyakit dia dengan dia baca ayat tadi, tuan-tuan dan perempuan. Jadi soalan